Kolose tayo. Kumail so masakan. Kumailan pung o tarak ni song koros me kumail kin wiyayong no mail ditukan. Chama-chaman me kumail pil anaki emen so mas me kach nanlang. Patakan. Kumail ngit-ngit amail katakap. O kumail masamasan o katunga coach ni amail kin katakap. O pil niyan sa wacha kumail pil kapakap kin kich. Po coach en kachkiyong kich an so mau en patakiway sapol me masano. Po se en kalokisali sapol me kupur rir tuan Christ. Po ime kareta imimiki nan imochang. Eri. Kumail kapakap. Po iyan kak kawewe ni sansal. Nintuan me koneng iyan kinwuya. Kumail kanayang amail wiyawiyakan mon irail kan me so poson. O insan kita tongki amail anso maukan. Amail kosoy mon aramas en kachapan o kansana mau. O kumail utan tan ese tuan amail tan sapang koros nipung. Kaim saklan ran maukan. Riachail kan tak tikukus yang achlatunan tatakan kauno. Me inenen lalapoch pan kosoyayang kumail song koros tuan ire. Ime kareta ikatarkiway remail. Po en kaperan kumail ta niye pan kosoyayang kumail tuan irach. Onisimus me pan yang. Kampakatachail or yachay solang. Me bilkin lalapoch. Ye me kisemail. Ira apan kosoyayang kumail tuan song koros me kin wiyawi wasach. Aristarchus me yang yeselti epil kataraway ran mau on kumail. Yang aki Mark rian Barnabas. Kumail alayer kosayapen tuan amail pan kasamo Mark. Ma epan paraway remail. So swam epil atanki sostus pil katarawang kumail ran mau. Irail mes limeneche. Sangren men sus mesaulang lar. Irail makin yang ye tatakong Wayne coach o irail ininen wiya sawas lautong ye. Ran mau sang epapras pil emen kisemail o latun Christ Jesus. Akin ngit ki kapakapkin kumail. Peki po coach en kachin kolokol kumail po kumail en changachang nan amail poson. Ninduan saulang me kayaklar o unsaklar melelkay. Ni pek unsak ong kupuran coach. Pen ngay kakateteta tuan tatak laut kin kumail yang aki aramasakan nan Laodicea o Hierapolis. Luke kan pakatachail chokche o Demas irapil katarawang kumail araran mau. Kumail kiyong riachay solang kan nan Laodicea achran mau. O pil ong nimpa o pil chon momotso makin pokon penen animoy. Mura na mail pan wata kisinluko kisech kumail pan katarawang chon momotson Laodicea po irailan pilyang watak. O kumail pilyang watak kisinluko me momotson Laodicea pan katarawang kumail. O kumail patakiyong arkupus kautan pan kapayata poisom tatak nan tatakan kauna. Eri, sang ni mangan teyach iinchingitiar ran mau sang ngay Paul. Kumail der manokela sel mechekach. Kalangan en coach en yeyang kumail.